Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke rakan-rakan Bamandum yang na di Bansigom. Ya, untuk malamnya nak ke Abang Kuala akan membalas pantun Abang Lahu. Untuk rakan-rakan lun, baik tua ni subscribe dan like and comment channel Abang Kuala. Jadi untuk berikut ni mari sama-sama tanya tonton balasan Abang Kuala ke Abang Lahu. Let's go. Bak bineh payah tak pula bau, bak bineh alu pula bak bala. Menyodi gata tak kemetupu, hai Abang Lahu dengar cerita. Masa awai pon lon pegah laju, ba Abang Lahu sago utara. Abang Kuala urang tan hayu, dalam merayu itele donya. Abang Kuala urang tan hayu, dalam merayu itele donya. Abang Lahu rame yang tupu citureng hayu, dalam dia gepegat lawa kau tak lucu paran ngentimu dituri gata. Bacun nasalah hai Abang Lahu ku pulampau Dabi kemaria ada medeh bang, tak pegah laju juara EU sago utara. Ada medeh bang, tak pegah laju juara EU sago utara. Abang Kuala cit hana hayu, lampe LTU nasam saya, ngan moto Alfa nulung jak laju, ba Abang Lahu Aceh Utara. Ngan moto Alfa nulung jak laju, ba Abang Lahu Aceh Utara. Abang Lahu rame yang tupu citureng hayu, dalam dia gepegat lawa kau tak lucu paran ngentimu dituri gata. Bacun nasalah hai Abang Lahu ku pulampau Dabi kemaria ada medeh bang, tak pegah laju juara EU sago utara. Ada medeh bang, tak pegah laju juara EU sago utara. Abang Kuala cit hana hayu, lampe LTU nasam saya, ngan moto Alfa nulung jak laju, ba Abang Lahu Aceh Utara. Ngan moto Alfa nulung jak laju,
Abang Lahu Aceh Utara.